practical life of Korean churches? How you do it practically, all this? Okay. Okay, this can be in one hand Ovo, like a theory. ovo može na neki način biti jedna teorija. So everything okay, because of this theory. Ovo je sad bila teorija. How to apply? Kako primijeniti teško pitanje. Okay. It is, I think, also important to change the. I know that the each nation has Ja their own znam mentality. da svaka nacija ima jedan svoj tip mentaliteta, to znamo. It is also, this is a part of their culture. To je dakle dio nečije kulture, nečijeg nasljeđa. It didn't came to us by overnight. Da, i to nije došlo nama preko noći. Kroz vrijeme se razvijale određene, dakle, mentalne. I will tell this one that I don't condemn anyone. Yeah? Da, prvo odmah da kažem, ne želim nikoga osuđivati, ne osuđujem, dakle, But nikoga. our practical life. Ali naš praktični život, Okay, I will give a little illustration. daću jednu ilustraciju. Your children, Vaša djeca, da. children like is born, rođeni su, will become like parents, especially father. postaće kao roditelji ili kao otac vrlo brzo. They will learn Oni će učiti all things according to how parents react or they live. Oni će učiti u svom životu prema onome kako roditelji reagiraju ili kako roditelji žive. Jedna od slabosti u europskim crkvama, rekao sam vam, da o humanizmu. Kad dijete postane više samovoljno, već svoju volju, dakle, oni slijede mamu i tatu, jel tako? Da, oni nekako preživljavaju u tome. Oni slušaju tatu i mamu, ja. Ali oni malo odrastaju uskoro. Oni će živjeti onako kako su učili, jel? Kako su naučeni. Sa 12 ili 13 godina mnoga djeca koje su dolazila u crkvenu službu prestanu dolaziti. A onda roditelji nemaju više snage, vlasti nad njima. Onda mogu reći molimo se za njih. Nekada oni napuštaju kršćanstvo, odlaze u svijet. Možda kasnije kad budu stari, možda se vrati. Ono što hoću reći, crkve su iste kao i svijet. Similar, slične su svijetu. Lider, vođe, nisam, okej. Dakle, vođe crkava su vrlo važni za taj život.
some people can say, okay, Korean has a different mentality. On kožu reći, Koreanci imaju različiti mentalitet. Ima nešto istine u tome, At the same time, ali istovremeno there are so many Korean don't believe and ima puno Koreanaca koji ne vjeruju i koji žive loše going out from the church. i odlaze, napuštaju crkve isto i u Koreji. But we have maybe in the future we Ali don't know how. ne znamo u We budućnosti, had a wonderful example and leader. mi smo imali jako dobre primjere i vođe u Korejskoj They crkvi. sacrificed, they overcome, Oni su se žrtvovali, they da. try to live according Trudili to su the se živjeti po evanđelju. So, for example, here in, Na primjer, ovdje in Balkan nation, na Balkanu, ja. I know practice would be very difficult Znam da je praksa jako teška, because of difficult. You don't start. ja, The reality never change. say again. Yeah. Because of, it is difficult Difficult, teško je zbog for leaders za lidere, za vođe, to live the Bible or Dakle, be a good example. da žive evanđelje i da budu dobri primjeri. It means that there is no good leaders. But because of difficult, if nobody start, Dakle, problem je što niko ne počinje i zauzima tu priču od vođa i od pastora da budu požrtvovni i da budu primjeri života. and the reality will be the same. For example, I bit će stalno to kontinuirano, jel, ako se tu ne dogodi. for example, if a leader you don't be a leader, Ako ste biti vođa ili biti, dakle, lider, you need to change a little bit different your mentality. moraš razmišljati drugačije. Tvoj mentalitet mora drugačije biti. Leaders, dakle, vođe. Pastori, starješine, tako je. Okay. Ja. You have two different responsibilities. Dakle, kao vođe imaju dvije odgovornosti, glavne odgovornosti. Opet You dva. have both. Personal life Imaš osobni život and public life. i javni život. Dakle, javni život. Be a leader means Biti vođa znači personal life osobni život and public i javni život. public life. Da, javni ono kako se prikazuješ. For example, Na primjer, prayer. molitva. I as a person, pastor, I pray. Ja sam pastor, ja molim, I communicate with God. ja razgovaram s Bogom cijelo vrijeme. Good. Ok, Oh, okay. ja, ok, ja. But you have another responsibility. Ali imamo drugu odgovornost. Public life means Javni život znači you need to motivate, help, treba motivirati zajednicu to pray, da moli and to make a disciple of i da Jesus činimo učenike Christ. Isusa Okay, Krista. Okay. Ja. Personal life, Osobni život, alone. Okay. sam, kad se moliš, But the public life ali javni život, is another thing. druga stvar. Lideri moraju, For you need to keep. For example, you are not leader. na primjer, niste vođe, You have only your this personal. imate svoj osobni duhovni život, da, svoju odgovornost. Easy. Da, to je lakše, da. Easy. Da. But the public, Ali javni život you need to be an example. treba biti primjer, You need to
motivirati, poticati. You know that the one of, no, not one of, the biggest, Znate da the most difficult najteži work is rad walking among people. jeste živjeti među ljudima, jel? Biti primjer. Because people are not machine. Ja, ljudi nisu strojevi. Machine you put. Stroj isprogramiraš i on radi što treba. 8 hours you work, finish. Da, ili 8 sati završi posao, ideš. 24 hours a day. Ljudi 24 sata dnevno. Always here, you don't know what will happen in 10 minutes or 1 Uvijek hour. su neki utjecaji vamo, tamo, ne znaš što će se događati. So, I'll make a little short. Ja. Croatia is like a nation. Hrvatska kao nacija, kao narod. Good model, leader, Christian leader, you need. Treba kršćanske vođe i lidere koji će biti primjer i motivatori, dakle koji će živjeti to. One by one, I onda jedan po jedan. one by one, brother, Drugi braća će se priključiti i onda će se stvarati jedna korak po korak, dakle, i da će se situacija mijenjati. Dakle, oni su imali jake te pojedince. Ja, okej. Da, ja se slažem s vašim mišljenjem. Da, okej. Ja. Okay. Yeah. Materijalno, da. Da. So our kids become leaders and gods. Actually, we have to fulfill everything what they need. Yeah, they lead parents instead. Yeah. Yeah. These kids. We don't have our influence because we have given them the right to be gods. Znači, mi ne možemo utjecati njih, mi smo im dali pravi da oni budu bogovi. Da, mi služimo njima umjesto da. We serve kids instead that they listen us. Ja, okej. Ali? What was your main question? Or you explained the situation? I agree with you. Što je? Ja, agree. Yeah. You just a little bit Okay. explain your situation. Okay. Yeah. The leaders, what I was talking is Ovo što Christian sam leader, govorio Christian leader, o Christian leader. kršćanskim vođama, Okay. dakle, Of ne o course, svijetu. the leaders outside, Postoje vođe u svijetu koji isto tako imaju svoje mjesto. Our human life and also when we read the Bible, Naš ljudski život i čitanje Biblije. it's true that everybody is the same in front of God, but God used the leaders Dakle, in a different way. vjernici su svi ok što se tog tiče, ali Bog koristi lidere, kršćanske lidere, da budu primjer, dakle, i požrtvovnost svega onoga, da bi drugi mogli slijediti. Okay, leader, this Christian leaders, okay, Yeah. what I'm talking about, well, of course it can be another seminar,
to može biti drugi seminar o vodstvu. I just tell you a little bit. We had this. Must be called by God. Dakle, moraju biti pozvani od Boga. Calling and just do as a job. As a job. Da, i vršiti posao, kao posao. Called by God Pozvan od Boga. and as And do ministry, yeah. And do ministry. just like as a job. Like Da. the pastor, for example. Pastor, You na do primjer. as a job because you are paid by the denomination. Ako si plaćan od denominacije, something is missing. nešto fali. You need to have a calling. Treba imati poziv. Dakle, poziv je Without the ključ. calling, Bez poziva od Boga you will have no love for the people. neće biti You will ljubavi have za no, ljude, motivation to sacrifice neće yourself, biti lay motivacije down your na life for žrtvovanje, people. da položiš svoj život, da se žrtvuješ za zajednicu. So because of this reason, of course, Zbog even tog if razloga you are calling, pitanje je poziva, jer mnogi završavamo teološke škole i in mislimo da the je theological seminary na teološkim školama is very important. to je vrlo važno, da, jer imaju poziv. In Czech, we use the word. U Češkoj koriste riječ. See, povolani, zaměstnání. Sad to Zdravko prevedi. Povolani, zaměstnání. Jedno je poziv, a jedno je Zaměstnání. zaposlenje. Zaposlenje. Dakle, postoji poziv i zaposlenje. Neki su uposlenici bez poziva praktički, ali neki su pozvani i to se Christian leaders, kršćanski vođe. their education, their training, Imaju edukaciju, trening i tako da. very important. To je važno. So when they were in theological seminary, when Na they teološkoj trained to be a leader, školi whether they uče learn da budu vođe. how to sacrifice them. A tamo treba učiti kako žrtvovati. Nowadays, even in theological seminary, Danas some words are missing. i na teološkim učilištima neke riječi su ispale, ne koriste. Dakle, riječ žrtvovanje je jednostavno izašla. Položiti svoj život. Deny. Odreći se sebe. Ajde. That word nowadays. Te su riječi danas isčilile van. I ljudi ne vole, to ne vole i onda... But in Korea, Ali u Koreji, we've been ja sam bio 2 puta, 3 puta, not all pastors. ne svi pastori, Some pastors still ali talk about and emphasize. dakle, lay down, pastori sacrifice, naglašavaju deny yourself. žrtvovanje, odreci se sebe. Actually, Da. these are the key word of the evangelism. A to su Of the gospel. ključne riječi u evanđelju. To je ključna riječ u evanđelju. I toga Okay, we yesterday, maybe I don't know Yeah. when we talk about it. So long false teaching, false prophet. lažni Now, učitelji, lažni proroci, I don't want to judge anybody. ne želim nikoga osuđivati, ali generalno I also have a pain i in my ja heart. također nosim bol u mom srcu. Nowadays people, even pastors, Čak i pastori, they look for comfortable life. pastori i tak dalje gledaju za ugodnim životom. Dakle, za ugodnim životom. Of course, God bless us Okay. to have Bog blagosilja where we to sleep and da imamo everything, spavanje, what we hranu. eat, everything, that Da. God care. Bog blagosilja. Some the practical word are missing. Da, ali te neke riječi su jednostavno izašle van. Gleda se komfortni. But I believe when somebody Ali vjerujem da has this is, ako netko strong calling and then ima jak start, poziv i start, početak, motive. Može, dakle, se skupiti vođe i lideri koji imaju istu strast za tim načinom. Da. Dvije minute reći ću iz iskustva nešto. He will explain.
Da, 2007. Evo, 20. He shared from Korea, yeah. From Korea experience. nacionalističku crkvu koja ima 15.000 članova i dnevno oni imaju 3 službe. Da. I imate jedan isklesani kamen na pozornici gore Sa dužnostima, i da. piše 6 ili 7, možete otići na moj Facebook i tražite negdje, naći ćete. Šta piše? About 6 duties of the pastor when we visit first time Korea on the, yeah, it was, and then you translate. 5 do 7 sati dnevne molitve. To je dužnost To pastora. je na prvom i onda ima Prayer. I ja ću reći isto, ja sam došao duhovno bolestan od toga. Ja sam rekao, ovo u Europi nikada neće biti. Ovdje vlada humanizam, sve je za čovjeka, po čovjeku i čovjek je u središtu. I ugoda, Tamo da. je to drugačije. Da. Oni koji tamo vode zajednice, vjerujte mi, oni izgledaju kao nadmaravni. I ljudi se prema njima odnose kao prema nadmaravnima. Kod kuće mogu imati sve najgore, u zajednici će biti sve, neću reći pozlačeno, ali tako na neki način. I onda mi se to nekako činilo, kad sam se vratio natrag, mi smo tiskali knjižicu Strategija crkvenog razvoja. Naručite ju. Da, imamo je, da. Da vidite kojih, ne znam koliko ima karakteristika osnovnih koje treba kod njih imati neko ko vodi zajednicu. U početku su se opisali oko pastora, oko riječi, oko ne znam čega, ali na kraju su se vratili Bibliji. I Biblija je Uvijek nazad. i onda da završim, meni se to činilo ovako. Kad sam vidio tamo kao da sam vidio drvo koje ima plodove. Kad se vratimo ovdje u Europu, Da. da se meni čini kao da ja imam voćku u bašči, ništa u njoj ne rodi, onda ja odem u voćaru i kupim ja bananu, naranđu, sve Pa to koje objasnim, ovdje. I to je lijepo u da prostoru, izgleda. ali za nakon neko vrijeme to sve. To sve uvene, da. Samo podržavam ovo što je Rafael rekao, to je istina. To je kod njih je mentalitet i odnos prema... Kako je Evo. hrišćanstvo uopće došlo, ono, svi više manje znamo da su, ajmo reći, katolički Da, počela. dolazili u Ameriku, u Afriku, u ovo. Ja. A evo, meni osobno, ja nemam pojma, kako je recimo hrišćanstvo došlo na taj daleki Okay, yeah. He asked how Christianity came in Korea on this Ko je taj ono, neću reći breaking point, ono, kako His question? yeah, it's question. Yeah, okay. How Okay. Christianity Okay, came. Evo još just- malo just- ima. Just okay. I want you to understand Korea correctly. Želim da razumijete Koreju ispravno. We have many problems. Mi imamo puno problema, Okay. isto tako. Our church also have many problems. Crkve imaju Don't puno problema. misunderstand. Nemojte Everything is misliti okay. da je No, no. sve tamo krasno. But there Ali, are good leaders ali in postoje churches dobre and, vođe i dobre crkve pray and, koji mole, to show other people koji drugim ljudima pokazuju examples. primjerom. Okay. Now, about the Christianity, A u vezi kršćanstva we had a long this Buddhism. mi imamo Buddhism as a dugačku national budističku religion, povijest. and after then Confucianism, A onda konfucijanstvo je and bilo. then about 140 years ago, Prije 140 godina prije, God sent the missionary Bog je poslao to Korea, misionare u Koreju and then we began to hear word of i God. počeli su So- čuti evanđelje. So Korean situation, this Korejska Croatian situacija situation is a little different. Hrvatska je drugačije, For dakle, example, na primjer. Korea, because we don't have, because of history, short Yeah. history, no tradition. A korejske crkve nemaju kršćansku tradiciju, jer ne But postoje. here, long history, Ali ovdje we have imamo Christ- kršćansku history. tradiciju, So the povijest. different understanding we I- need to. i onda-
But anyway, Ali svakako, na bilo koji način, it is, I think, every father today, ja I kažem, think that he is happy ja when he mislim sees da je us, nebeski Otac zadovoljan jer vidi nas ovdje, all this revival was so called, koji želimo probuđenje. begin with this kind of a small Grup. group. Počinje uvijek sa malom grupom, sa nama for some ovdje, kind of a solution. koji gledamo za to rješenje. Uvijek počinje s malom grupom. I hope, Da, nadam se. okay, today you have some kind of we shouldn't live like it. Dakle, kažemo, ne bi trebali živjeti ovako. This is like a religious life. Da, to nije religiozni život. Kršćanstvo kao religija. Struggle with the current situation, I believe Holy Spirit will Ako nas ova situacija, dakle, muči, ali Duh Sveti, dakle, će nam pokazati kako, dakle, kako izaći iz svega ovoga. Dakle, evo, to je. Samo nastavimo malim grupama, molitvi, tako je. Da. Kao što je Pavao rekao, to je moja želja, to je moja čežnja za narod u kojem živim, za Hrvatsku i za zemlje. Ne da ljudi budu religiozni, zapravo nepromijenjeni iznutra, nego da budu nanovo rođene. Ja, evo. Okay. Last question. Last question. You are ex-Buddhist. Why is the Christianity more acceptable to you? Why did you leave Buddhism? Da, zašto je on je napustio budizam za kršćanstvo? Evo, jednostavno My pitanje. father was a Buddhist. Njegov otac je bio budist, pa i on bio budist. Djedovi i bake su bili katolici, kao ovdje. I onda normalno obitelj postaju katolici. Ali kad sam rastao i proučavao, dakle, budizam je religija jedna. Kršćanstvo je živjeti život sa Isusom, imati odnos. To nije religija, religijska ceremonija. Religija nema sile, dakle, to je prazno sve. Evo. Uh, 140 years, Buddhists who don't hear the word of God or Jesus, what with them? Jesus said, I am the way. Isus je rekao, ja There's sam no put, other name. nema drugog imena. Propali su And ljudi. I believe in Bible that God is righteous. Biblija kaže, Bog je pravedan. He is A love, mi smo nepravedni. he is righteous. Dakle, on ljubav, on je, da. Don't think about other people. Always think about us. Ne razmišljaj puno o drugim ljudima, nego o People, sebi i o nama. This is the one of thinking of humanism. Da, to je humanističko mišljenje. Samo kraj. Da. Kasnije. Evo, samo još malo, ali vrijeme ide. Da, od poslije. Posle za stolom. Bog traži vjeru, ne brojnost. A reću vam jedan primjer. Kad je bio potop u Noino vrijeme, milioni su vrlo vjerojatno bili, svi su potopom zbrisani. Nažalost. Bog je, znači, zbog toga loš God, Bog ili nije dobar. On je pravedno. Dakle, on je obavio svoj posao, sve se iskvarilo, jel? 8 ljudi je preživjelo. Sodoma i Gomora. Tamo je bilo. Svi su, dakle, stradali.
To je Only 3 people survived. jednostavno 3 ljudi je preživjelo. And as a humanistic thinking, Iz humanističkog stava, pa to nije u redu, nije forget about moguće. the human Zaboravi thinking. humanizam. It's not. Bog radi svoj posao, nije šala. God point of view. And then another. Ja, i još jedan primjer. And when the Israelites came out from the Egypt, Kad su Izraelci izašli iz Egipta and then when they live in a i desert, onda u pustinji su živjeli, altogether more than 2 million people. više od 2 miliona, skoro 3 miliona. Everybody died. Svi su Only 2 pomrli u pustinji, jedino 2 su ošli dan. Jošua i Kaleb su izašli. Only van. 2. 2 su Don't think izašli. about the number. Da, ne razmišljajmo God o is looking brojevima. for faith. A Bog gleda vjeru i traži one koji će mu vjerovati da mu Do you think that without those people God suffer? Nemojmo misliti da zato što nema ljudi da će Bog patiti za to ovo. On je This postavio is dakle. a humanistic. To je Of humanističko course, it mišljenje. doesn't mean that we don't treat, we should treat people To- like animal. To No. ne znači da mi ljude tretiramo kao životinje. Ne, da pače. You are Što je important rečeno. because you are in Christ. Dakle, važan Without si Christ, jer si u we Kristu. are Bez Krista, dakle, smo jednostavno oni So koji smo remain otpali. in Christ. Ostati u Kristu. When you go out, Kad ideš from the van, God, we voluntarily Dakle, lose ako our, voljno the izađemo, value, our value. dakle, ako voljno izlazimo, mi gubimo vrijednost. U Kristu, dakle, mi imamo Okay, vrijednost. this is my hair. Ok, to je njegova I dlaka. buy shampoo, Kup expensive šampon, shampoo, and take care of skupiš my hair. i pazim na svoju But kosu. when this hair fall down, Ali kad ta kosa padne dole, ode, uj, gotovo, nema je, ona propade. as long as it remain in my Dok god body, ostane na mojoj glavi, it's important. onda je važna. Nosi svoju As važnost. long as it Čim padne s moje glave dole, propada, lose propada, value. gubi život, gubi vrijednost, ona nestaje. You are important because Važni you ste belong to the body Kad of ste u Christ. Kristu, pripadate tijelu Kristu. But if you voluntarily, Ali ako voljno vi kažete, I don't want to be a member of the, ne želim, the ne body, želim biti dio tijela, okay, onda this to je, thing is up to you. to je tvoja stvar. What shall we do? Što ćemo učiniti? Let us- Ali can we ima stand up? posljedice. Ok, možemo. Let's stand up and pray. Ok.